Ovaj put sa Temo smo naručili hladnjak za procesor. Hajde da vidimo šta dođe u kutiji. Zanimljivog je izgleda. Vidjet ćemo da li radi posao. To ću vam snimiti kad ga postavim, kako svijetli. Navodno RGB, pa vidjet ćemo da li ga možemo kontrolisati sa matične ploče. Znači postoji mogućnost skidanja ovog svakog ventilatora zasebno, koliko vam ne bude unutra godilo zbog njegovih dimenzija. Možete skinuti 1, 2, ostaviti 1 ili 1 skinuti 2, ostaviti po želji. Kad naručujete, obratite pažnju da li je to AMD-ov ili Intelov procesor. Naručio sam za AMD-ov i dobio sam ovakav priključak. Znači, obavezno, ako vam je Intel, tražite za Intel da dobijete drugačiji priključak ovdje da bude. Znači, ne bude ovako. Dobije se adapter drugačiji da bi mogli priključiti na ploču. Ovako kuler izgleda nakon ugradnje. Boje ne možemo mijenjati, to je što je. Dobro hladi i radi ko klima. Best buy definitivno.